lupa di share dah itu, di like juga. Doh di subscribe unang lupa. Oh iya, subscribe itu gratis dah. Doh segera pada subscribe. Unang lupa ditutup video udah sampai habis. Cara subscribe itu sondia doh. Subscribe. 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 Bocah tinggi. Subscribe di bohi. Kau lagu tu dia ho. Aw neng lao jo membasmi corona na mangrusuhi langit do bumi do song ni ma isi ni roha. Sebelum dibasmi, berselfie maju. Cekrek. Ya, ya Haron, sahat karang tu uluku. Bahasa boy malopat. Oh ya udah, subscribe di ulu. Subscribe. Korang kok warna pink. Ini blok pun maju on. Aha masang on. Jangan lupa kuke. Pilih nggak mulai. Bah. Apa Haron? Ngamai pilih bahasa depi mudah barah Ultraman nyon. Mungkin begadang yang mana sambil minum kopi nabu dari. Bah, aja pikon. Bah. Hati nggak terlebat mengajar. Murid-murid nggak pasti mameti. Satu nalau. Wah. Selamat pagi muridku. Selamat pagi cikgu. Ya udah, malah song ini taap sih sudah. Nomor saya si Jadipin. Lagi panen sibuk Pak Guru. Di mana menggiling? Bah, malu di mana menggiling ati? Berarti jago di mana? Mantap. Berarti malu si nomor 2 si Sukamat. Lagi majemur Pak Guru. Oh, nomor 3 Masjid. Lagi mengecer dek Pak Guru. Bah. Kalau Jono tu dia si Jono. Merantau tu bakal sedutan akan di Pak Guru. Dan mulak dobe. Molo si Dika Sanjaya. Tu dia. Lagi cari jodoh Pak Guru. Oh, saya mah betar songkok doh hojol mak. Oh alah, mulai nak kalau saya ada nomor itu. Apa don? Bah. Ayah don lewat don. Dek don. Oh, tahu udah mulai digoreng on. Tahu mulai ikan lele. Tahu dah. Ultraman Oto disuruh mengajar. Malah mengeludek ke apa Ultraman ommu. Aki nggak diharap Aku dibuang mau malah babes sial. Men, serius sudah mengajar menang tau. Saya ada nomor itu. Wah, men aku mengajari. Agi bisa ada ikut tong do ajaron. Ikut song di do harus nada. Bacot. Ampun. Ima. Ipa bacot imana? Itu rute ba utto gulu nih. Apa sih sugur aku mulai dok song di ba. Songnon. Asam ada TV ta kan? Tur majo kopi goreng saya dan ane. Sekali mado Pak Wana. Iya, tabu do rai bolo song ni. Atau mak lani. Tolong arung boy mak berenang tolong. Arung do tapak guru madok bacot dah. Alani dihantar mano langsung non. On wajar mojon. Nak to TV. Roa masih ni hatop. Pakai Pak. Hancur. Men, sebenarnya malu do manang Oto. Baru. Coba itu cari-cari merok piga. Boy itu ngomong. Boy do. Di kanan adong 5. Di kiri adong 5. Malu song ni etong baju tulu tabe pitu piga. Coba aja etong. Boy do. Oke. Tolu tambah pitu. Ya aduh, ya mang. Oh ya 10 pitu. Oto ni Ultraman. Oto. Siapa sih gurunya Ultraman itu yuk? Masa gede-gede guru tahe. Kalau boleh kata jelma, iso mas sekali ada. Asal tidak hos, senon.
maafin. Men. Mahuah men. Bah, baterai ku lobet. Mati. Aku ngasih trum. Iko korseleton ala niaik. Ahli apa-apa. Badoh, itu sodon. Pinjam power bank ni murid bijo atau? Aku nggak bawa cas Pak Guru. Ay si Roho, weh, Yadimin. Ay sedih dong lerakan iku baru Roho. Sedih loh. Baru mula panik Pak Guru nakaning. Honda sesebi pinggol hugai mula kau. Bah, siap-siap. Nah baru Roho. Ay ketinggalan studio. Mas Pak Guru, mengesrum dek kena kendarong dapat dek. Badi Pak Guru. Oh ya, Mang. Moha, ada murid Ultraman sudah. Bidong na di budi sudah. Badi. Soalnya murid-murid berhubung Pak Guru dong membom cas baterai ku ngeri habis. Moha mau hupi jam cas mana? Oke Pak Guru, siap Pak Guru. Boy. Oke kawan-kawan, satukan kekuatan. Oke siap. 1, 2, 3. Ya. Malah tambah lebih di bateraiku bro. Listrik gak cocok isi untuk listrikku. Ih, sana mertonah di sana gagu bahasa gue ibu song yo. Pusing kepalaku. He. Ai sana mertonah Hadison. Si merton he. Hei. Somal, kamu matami. Suara kok ada motor film Hadison. Songo nih. Seternak ke babal gaul. Udah bedi terson weh. Pak Guru bego aja dipelihara. Pak songonon guru. Badon. Loh. Kelihatan akhirat. Loh. Kelihatan surga. Bah, mati nama HP satu kene. Men. Orang cuma mati ho, alana ho, jomblo do ho. Oh, ido. Jomblo peo. Untung madi pehingot. Murid durhaka. Guru muda yang ibu kamu. Baru jadi nih. Coba. Orang cuma mati ho, alana dang gaji do ho. Anu gajem ku buat boha. Alana ho. Ho, jomblo do ho. Dang kawin. Iya. Murid bego, ikut hajar kamu. Nah, siap-siap mah kamu. Pak Guru jomblo. Weh, diajak muridmu. Durhaka. Ya. Tahu kumahamu jurusan putar angin topan. Ampun Pak Guru. Huting gelap po kamu asa bulus jorak. Dang jadi guru dang pola boha. Dan penyakitan daripada digoblok murid ini besar diri. Sudah. Wah, ayah Hanon. Ate, tadi cicak. Langit dah bocor mungkin. Berita belum langit Ultraman. Oke, hutan belpe. Amola, berangkat tau.